Hartlike welkom by AgriMonitor en wat 'n wonderlike sopnat week het ons nie gehad nie. Die boere jubel en juig. Ons gaan later vir julle 'n video wys oor hoe dit lyk op Kalkrand waar dit laasnag 104 mm gereën het. Maar eers Jomari Daddy het gaan kuier daar by Stampriet by die Historical at the Mill Boutique Hotel en daar het sy gesels met Regard Lourens oor die karakoolbedryf en ook oor 'n weefskool wat hulle daar wil vestig. Be limitless with Phoenix 8. A reimagined design for limitless performance, Phoenix 8 has evolved, featuring either an AMOLED display or an always-on MIP display with a solar charging lens. Phoenix 8 now gives you the choice of spectacular color and contrast, or even greater battery life. And to further amplify its rugged design, Phoenix 8 is now equipped with a rugged sensor guard and leak-proof buttons to protect essential sensors. Phoenix 8 is fitted with an integrated speaker and microphone, freeing you to control aspects of your watch with your voice. Taking it a step further, phone-free voice commands help expand your capabilities when exploring. Extreme battery life gives you unrivaled freedom to explore or train without needing to charge each night. Vast improvements to its integrated mapping capabilities allows for dynamic round-trip routing on runs. Simply set your target distance and go. Phoenix 8 will guide you. And Phoenix 8 allows for sport-specific strength workouts, providing incredible training to help improve performance. Be limitless with Phoenix 8. Only from Garmin. Namibië is sopnat, die boere, ons jubel en juig, dit lyk so mooi, maar met hierdie ewige donderstorms was daar ook baie skade. Kalkrand het gisteraand 104 mm gehad, het omtrent oorstroom. Daar's soveel skade aan infrastruktuur, die brug wat die naweek daar by Arras meegegee het, en dan natuurlik die goeie nuus is ons damme wat reuse invloed kry. Ons hou vir Hardapdam dop. Swakoppoort het ook die naweek oorgeloop en die sluise is oopgemaak. Al die riviere is besig om kus toe te vloei en ander riviere, dit lyk net so mooi in ons land. Die groot nuus hierdie week is natuurlik die kabinet wat aangekondig is deur ons nuwe president, Netumbo Nandi-Ndaitwah, en ons het 'n nuwe minister van landbou. Hy is Dr. Mac Albert Hengari. Nou ja, hy is 'n akademikus, 'n hernubare energiebestuurder met meer as 20 jaar se ondervinding. Hy het tot onlangs gedien as die voorsitter van Alpha Namibia Industries Renewable Power, kort in ANREP, 'n maatskappy wat op hernubare energieoplossings gefokus het. Hy het ook sleutelposisies beklee as die direkteur van die Namibia Sakeskool en as die hoofekonoom by die Namibia Beleggingssentrum. Hy is 'n ware akademikus en 'n slim man met 'n MBA van die Universiteit van Bristol en 'n nagraadse graad van die Universiteit van Surrey. En toe AgriMonitor die voormalige landbouminister Kalle Schletwijn se mening oor sy opvolger gevra het, meneer Schletwijn net die kort antwoord gegee, ek ken hom glad nie. So die ministerie staan nou bekend as landbou, visserye, water en grondhervorming, so dis val visserye nou ook onder die landbouministerie. Vandag in AgriMonitor op die voorblad, ons hoofberig gaan
oor nog grasie wat gegee is vir die registrasie van boorgatte en damme. Dit is natuurlik baie goeie nuus, want daar was verskriklik verwarring en ook die proses was heeltemal deurmekaar. Boere het nie verstaan mooi wat om te doen nie en dan natuurlik ook dat jy net in Windhoek kon registreer. Die ander groot nuus is soos altyd veediefstal wat hoogtyd vier en dit het ook in die parlement gedraai by 'n komitee en dringende optrede is nodig. Karakoel en die suide. Vir baie van ons ouderdom, was dit altyd sinoniem en die twee goed kom nou weer by mekaar. Ons gesels met Regard Lourens. Regard, julle is met wonderlike werk besig hier, so julle is regte Namibiese werk. 'n Weefskool op Stampriet. Dis deel van julle planne. Ja, ek dink Joe, dit was altyd deel van die plan. Jy weet, ek dink Lindy het vroeër genoem van Mahatma Gandhi en die ritmiese komponente en wat ons kan doen met die wol in ons land. En hoe meer ons die mense kan leer, hoe groter gaan die produksie raak, hoe meer werk gaan ons skep. Jy weet, so is 'n suksesvolle struktuur wat ons besig is om mekaar te sit in alle verskillende klasse, jy weet, in ouderdomsgroepe van ons land, jy weet. Spesifiek die suide. Lindy het genoem van die 80% werkloosheid. En ook as jy daai skill leer en jy deur die kurrikulum kom binne 'n jaar, dan kan jy hierdie tipe loom of raam, weefraam wat ons het, kan jy by die huis opsit, jy weet. En ma kan weef en die babietjies kan kyk en hulle kan weer leer. En so, ek wil amper vir jou sê, so transfer ons die skill. Presies, want hierdie tipe weefproses, die produk wat gemaak word, is ook iets wat hom uit en uit kan leen na iemand se eie klein SME'tjie. En dis waar jou groei in die ekonomie lê. Absoluut. So, ja, Mahatma Gandhi het gesê, jy weet, as ons land se ekonomie in Indië wou verander, begin weef. En die grootste wewery nou in die wêreld, het net so onder die 90,000 mense. Groot genigtig. En India voer na Amerika toe uit net onder 10 biljoen rand se matte 'n jaar. Dis ongelooflik, nee. En dit is 100% gebaseer op die struktuur van jou klein, noem dit nou maar satelliet. Yes. Weeframe wat by huise sit, informele huise, daai tipe van goed, jy weet. En ek dink dit is die gedagte wat ons het en dis hoekom Lindy ook gesê het, jy weet, sy het gesê ek sal die hele Stampriet vol weeframe sit as ek moet. Fantasties. Want dis die key. Dis ook 'n volhoubare bedryf, nee. Jy praat nie van 'n myn met 'n lewensduur of 'n oliedroom wat nooit materialiseer nie. Dit is iets wat vir generasies kan aangaan. Ek dink so. Dis vir ons belangrik dat dit reën. En dit is 'n goeie teken hierdie jaar. Ja. So ons is baie opgewonde daaroor, maar as daai blessing kom, dan weet ons generasies na generasies kan leer weef. Jy weet, ons hoef nie net 'n mat te weef nie. Daar's soveel verskeidenheid komponente wat ons nog kan inbring in die struktuur om ons land se ekonomie veral in daai spesifieke sektor ongelooflike opstoot te gee. En veral in die suide, nee, want die suide tradisioneel suig maar aan die Namibiese ekonomie se agterspeen. Dit is nou maar so. Een of ander rede, ja. Dis seker maar omdat as ons deur die suide ry, dan is dit droog. Ja. Jy weet, dis nie altyd hierdie mooi nie, maar ons sê altyd ons krag kom van onder af. Jy weet, ons sien in Stampriet, hierdie aquifer, hierdie water, hierdie ongelooflike water, die medisinale water, jy weet. En dan ook die son, die energie. Jy weet. So die suide is 'n diamant wat geslyp moet word. En hier is ontsettend baie potensiaal, jy weet, en dit is hoekom ons hier is. En dit is hoekom ons verhuis het hiernatoe, want ons kon sien die impak wat ons kan maak op ons klein skaal met 'n droom wat 'n realiteit kan raak. En ek dink dis hoekom ons 'n liefde vir dit het. Ja, en ons is nou mense van die suide, jy weet. Ja, regte suide mense. Dit is vir ons lekker. Dit is vir ons regtig lekker. Karakoelmat spesifiek, is dit iets wat nou weer baie gewild is in die buiteland? Ek dink, ja, as ons kyk na ons markontleding en
wat die buiteland vir ons op hierdie stadium wys, en dit is nou spesifiek die VSA en dele van Europa, is die sintetiese komponent is besig om weg te val. Presies, daar is 'n groot beweging terug na Presies. basics. En ons wil en die mark, die mens wil hierdie sirkulêre ekonomie weer terugsit. Jy weet, so waar kom jou mat vandaan? Hy kom in die suide van Namibië uit. Waar is Namibië? Nee, dis 'n diamant in suidelike halfrond van Afrika. En ek dink dis waartoe die mark beweeg. Die mark wil nie meer net instap en sê okay, maar ek wil daai mat hê want dit is 'n mooi kleur nie. Jy weet, ons kan dieselfde doen met noem dit nou maar handgeweefde produkte. En ons kompeteer ook met daai mark ten opsigte van die prys. Ja. Jy weet, so dis nie net altyd 'n eksklusiewe komponent nie en dis 'n onbekostigbare komponent nie. Dit is 'n prysklas wat ons met die sintetiese produk, geweefde produk kan kompeteer. Ek bedoel, katoen is ook besig om terug te kom. Presies. En dit is exciting. Jy weet, so ja, definitief. Nee, inderdaad, exciting times. Wat spesifiek Karakoel skaap betref, dit was 'n groot ding in Namibië, natuurlik toe nou gecrash. Hoe sterk is die bedryf weer aan die opbloei en waar skryf jy dit toe? Man, ek is nie 'n 100% kenner van die Karakoel nie. Ek dink jy weet, Lindy en die boere en hulle ek wil amper sê hulle verhouding is 'n baie meer sterker verhouding, maar as ek aan die buitekant staan en ek kyk na die ekonomiese komponente, dan is daar 'n definitiewe oplewing in die mark. Ek weet hulle het nou onlangs goeie pryse weer gekry wat hulle baie dankbaar oor is. So dis 'n positief en dan ook die feit dat Lindy op hierdie stadium sê 60% van die wol gebruik en ook seker maak dat die boer 'n goeie prys kry. 'n ordentlike prys kry. 'n goeie prys kry, want daai wanbalans in ons ekonomie ten opsigte van die voedselketting of van punt A tot by punt, kom ons sê nou maar D. Ja. Jy weet, daai wanbalans is uit, jy weet. So die boer moet na gekyk word en dis vir ons van kardinale belang dat ons daar inpas, want ons is primêre verbruikers van die wol. Jy weet, so ja. Nee, ons is opgewonde hoor. Ons kuier nou al van gister af hier by julle, so informeel rondgestap en gewys en baie geleer. So ek wil gou in 'n so tipe in 'n neutedop. Daar was 'n paar verskriklike, ek is 'n syfermens, vreeslike indrukwekkende syfers wat jy daar uitgegooi het. Soos byvoorbeeld julle werk in skofte, julle produseer werklik soveel. Ja wel, ek dink ons het nie regtig 'n keuse nie want die aanvraag is so groot. Jy weet, die Amerikaanse mark is 'n soos die Engelsman sê 'n consumer market. Jy weet, hulle het wegbeweeg van die produksiekomponent af. So vir ons om in skofte te beweeg is dit gaan bloot oor die aanvraag. Jy weet, ons produseer geen mat as dit nie op 'n bestellingsstruktuur is en dit is 24 uur wat dit dan gebeur. Tussen 18 en 24 uur. Dis ongelooflik. So jy is letterlik mense wat in die aand hierso sit en weef. Ja, 100%. Yes, jy kry dit so min in Namibië dat dit is so lekker om dit te hoor dat daar soveel werk is dat mense actually in skof. Dis mos maar iets wat eintlik by die myne en daai goed is. Ja, nee, ons het nie regtig 'n keuse nie, anders gaan ons nie kan voldoen aan die markie. Uitbreidingsgeleenthede buite nou vir die weefskool, waar sien jy gaan julle bedryf heen? Ag, ek dink die droom is 'n generasiedroom, dit is wat ons mee begin het. Maar vir nou dink ek Stampriet in die suide is ons kern, is ons fokuspunt. Jy weet, Lindy gebruik altyd hierdie mooi woord organiese groei. Presies. En daar is soveel wol beskikbaar dat ons nog maal 10 kan doen en die mark is ook daar. Jy weet, so vir ons is dit klein stappies, hoe sê hulle, hoe eet jy olifant, klein happies. Maar ons doen die regte ding, kwaliteit, kyk na ons mense en kyk na die hele struktuur en maak seker dat ons dit reg doen. En van daar af sal die drome realiteit raak om groter en groter te raak. Maar ja, ons het 1 of 2 planne ten opsigte van die weefskool en ook die produksie te vergroot. Om al hierdie komponente wat ons mee besig is binne in die sosiale struktuur van ons mikroekonomie te vervul. Want dit is 'n belangrike ding. Dit gaan nie net hier oor die produksie nie. Dit gaan oor die ekonomie van Stampriet en die
wat is die Afrikaans nou? Ek sukkel nou. Die spillover effek van 'n werk hê en dan in Stampriet weer die res van die ekonomie te kan stimuleer. Ja, ek dink Stampriet is 'n baie spesiale plek. Jy weet om ons wat ook baie gekonsentreerd is in die eiendomsbedryf. Jy weet as daar nou een plek is in die land waar ek buite Windhoek en die kusgedeeltes regtig sou wou investeer en jy gaan kyk na die groeikurwes van 'n presentasie hoogtepunt af en wat gebeur het die laaste 5 jaar in Stampriet spesifiek. Dis indrukwekkend. Jy weet ons het 2 skole, ons het 'n groot ontwikkeling, 'n landbouontwikkeling wat plaasgevind het. Dit het 'n ongelooflike inspuiting gehad in ons ekonomie. Net daai spesifieke ontwikkeling gee oor die 400 mense werk. Jy weet, 5 jaar terug was hier niks gewees nie. Jy weet, dit was net die water en die verdoemde karakoelbedryf wat besig is om te val. En nou met die ontginning van al hierdie ekonomiese komponente wat 'n rol speel, is Stampriet 'n baie spesiale plek. Jy weet, en dis hoekom hierdie bome en goed so mooi is, want hier soveel water en hier soveel sonenergie, jy weet. En elke ou wat betrokke raak in hierdie gedeelte van die suide bring iets unieks. En dis hoekom ons ook nou 'n komponent sien van groter besighede en buitelandse kapitaal wat baie vinnig invloei in hierdie Kalahari gedeelte op hierdie stadium. Dis wonderlik. Dis altyd heerlik om 'n goeie nuusstorie te kan vertel. Rega, dit was heerlik om met jou te gesels. Ons wens julle net die absolute beste toe en as ons sy draai kom, kuier ons beslis weer hier. Hello and welcome back to the AgriLand podcast. I'm your host, Ketia Mutenya, Digital Marketing Officer here at AgriBank. In today's episode, we are continuing our discussion on loan repayments, specifically looking at key considerations when applying for an AgriBank loan. I am joined by Ms. Rosalia Ngolo, Marketing Officer at AgriBank. Ms. Rosalia, thank you so much and welcome back to the AgriLand podcast. Kathy, thank you so much for the invitation. It's a pleasure to be here. Okay, so to get started, what are the essential factors to consider before applying for an AgriBank loan? The most important factor is that the client should meet the standard loan requirements for AgriBank. And another factor also that is very important is that they need to have their collateral ready. This can be in a form of title deeds or offtake agreements. And also they just need to keep a very clean credit history just to ensure that that is clean and that we can be able to lend you the loan that you require. And then just have a credible business plan, as well as prepare your documentations so that you can have a complete application as when you are coming to submit. And then we also want our clients to understand the repayment terms as well as the interest that is associated with the loan that you would want to take up. So those are really the key factors that are crucial for a client to know before they apply for a loan. Okay, so you mentioned something about documentation and having a business plan. What other documents are needed when applying for an AgriBank loan? You will require your ID, if you can present us with your ID, as well as proof of address in terms of your municipal bill, and then also prepare your collateral. I've already alluded to that one, that you need to have your collateral ready, which can be in a form of investments, offtake agreements, as well as maybe a title deed to a farm property or even to your house.
And then we need proof of your income because some clients, they come in looking for a salary backed up loan. So we will require proof of income. And if you are applying as a business, we will need your audited financial statements. And also as an individual or as a company, you need to provide 6 months bank statements. So those documentations are essential in order for us to assess and be able to see if you can qualify for a loan here at AgriBank. Okay, great stuff. Okay, so what are then the repayment options that are available? We offer really flexible repayment terms to our clients, which are in line with their product that they are taking. So in line with the product cycle and the cash flow projection. So we provide grace periods to our clients. We really make sure that a client has generated an income before they can service their first installment. So the repayment options that are available are monthly, quarterly, biannually, as well as annual. And one thing that we like to advise our clients is that it's always necessary or advisable to make monthly repayments so that when your installment is due, you would have decreased that installment and becomes manageable for you to pay. Okay, so earlier we mentioned about the documents that we need, right? So through reviewing like these submissions, what are some of the common mistakes that you have noticed that applicants make, and what are some of the things that they can do to avoid those mistakes? The most common mistake is that clients tend not to provide complete applications. If they can just walk into one of our branches nationwide and get a checklist to tick off what documentation they require before submitting their loan application. So that can be avoided if they just walk in, get a checklist, and ensure all those documentations are in place before submitting their application forms. Their loan application forms. And then another common mistake is that clients tend not to prepare themselves for this loan that they want to uptake. So they do not prepare themselves in terms of the business plan, because one requires a really credible business plan so that they can prove to us that this business is going to be viable, so that we are also able to fund it, and just understanding that it is a loan and not a grant, unfortunately. So we need clients to pay back in order for us to be able to fund the next client in line. Okay, just to add on to that, why is it important to have a well-prepared business plan or a farm plan? I think I've also mentioned that earlier on. I think I've touched on it. Yes. We need a business plan so that we can see if your agri-enterprise is viable. And also to see whether you are prepared to manage that loan, and whether you are prepared to run a successful and a profitable agri-enterprise. So that is really the importance of the business plan. Okay, so as we round up this conversation, keeping in mind the key factors, I've gotten all my documents in place and I've submitted my loan application. How long does it take then to receive approval? Very good question, Kathy. Thank you. The time it takes to approve a loan depends on mainly two factors, which is the loan type as well as the amount that you're applying for, because these have different processing times. A salary backed up loan may be processed faster compared to an asset backed up loan, because for that loan we need to go out and do valuation, and there's also bond registration that needs to take place, so that takes much longer. So for asset backed up loan may take about 1 month to 2 months,
obviously taking into account also the amount, because I mean if you're applying for a 30 million loan, it cannot be compared to somebody who's just applying for 100,000. So another factor also is that if you provide a complete application where there is no back and forth, like bring this document in and that, it can also speed up the process for you to get approval as soon as possible. So mainly those are the two factors that will speed up the process. Okay, great stuff. Well, thank you so much, Ms. Rosalia, for providing all that information, and I'm sure it has brought forth much clarity to our application process. Thank you so much, Kathy, for having me. Okay, so we have come to the end of our episode. Thank you so much for joining us. We hope you have found this episode very informative and it has provided clarity on our loan application processes. We of course look forward to receiving those applications. Would like to take this conversation further, please do engage with us in the comment section and be sure to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, LinkedIn, and X. Until next time. Die baie goeie nuus is, daar is nog reën op pad vir hierdie hele week. Asseblief wees net versigtig. Kyk na julle diere, moenie vol riviere oorkruis nie. Kyk hoe dit gisteraand op Kalkrand gelyk, waar dit meer as 100 mm gereën het en die pad oorstroom was. Mooi week verder en veilig bly. Hierdie hele dorp is onder water. Kyk na. Jo. Hierdie hele dorp is onder water. As jy keer, Patty.